he TikTok account hi he account nei tu sensei in ti hian context po ta atelna chi rang a post na tan chuan a hmang thina tun hnai deuh khan lui pakhata hian longchun leng kualin chuta chuan motor pakhat la hi a hmu hlau maya chu thil chu a phone camera chuan thla lo la in thil danglam tak mai hi alo thlenga. I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Completely fully submerged. It honestly looks like a Kia Soul. Can you guys see that? Dad, pay attention. We're swimming to the edge. Khatia tui chunga motor tla alak mek lai khan no pang o ti hriat tak hi arun oma he longa hian ama chi achung sia engtin nge kha no pang o kha arun rik chu thei ni tang le ral khata tanga midang ori chu ni se ladeu takatanga arun rik arin om sia ma se ambul na ya set khan arun ri ani sia mak takani he thil makna ti zual turin he motor an lak chu lai hian he thil hi arun thleng le boka. Here it comes now. A white Kia Soul. Thil dang lam deuh thleng ilo hmumialem riat thiam chu a har deuh mai theia khatia motor tuya tanga an hnu chu alai khan motor chunga hian eng thil muni thil chelai hi alo lang theia mi hringdam lai chu ani to arin om chi lawa a chan chu he motor hi rei tak chung tui chunga apil to nia mi hring tan handam ngai na aum to lo hrim hrimani amma a no pang oria hriat tenen khan he motor hian inzom na an nei theani ngem he motora hian kha no pang khaboralin athla chu chaw lovin ran pui tu tur alo zong ani mai lawang mo le LC zer hian TikTok lama hian an chunga thil thleng chi hrang mai chu arom pho chuaka LC zer hi hotel frang pakhata chuan thlengin chu hotel franga thla chu biak po tumin in thoina te chu aneya van dui thlak deuh maiin ni khor helo chuan alo om reng maya an har chua chuan thlan hian lo bual zuin akuta te chuan thisen te chu alo kaya in lama a hole hnu chuan he thla hian a zui ho ni turani an no te chu atlei thei ta ho lo maya rum khat chu an no te tra lai chuan a phone camera chuan thil thleng chu alo recordta. Un día estábamos dormidos y mi bebé empezó a llorar de la nada y se empezaron a escuchar cosas como llantos. ¿Escuchan eso? Es que no me creían que se estaban escuchando cosas en mi casa. Vente, mi amor. Vean, el control está aquí. Yo estaba volteando para cargar a mi bebé porque se estaban escuchando muchas cosas. Escucha. Vente, mi amor. Vente, bebé. ¿Soy yo? ¿Soy yo, cebollas? ¿Se alcanzan a escuchar también? Anin chunga chuan thom danglam tak tak chu arun oma chuta TV te chu ama chuan arun in on rengot maya TV bula la chuan tuma an om si lawa mak chu ati hle mai ani ti chuan in chung vel chu en kolin kha thil ron ti tu om angkha mu tur a om mi lawani ti chuan mu in a hnuwa chuan he thil hi arun thlen chun zom le boka. Escuche.
persona empezó a llorar. Estoy solo. A ver, voy a ver qué es lo que hay ahora. Espérame, bebé. Espérame, papá. Voy a ver que no haya nadie aquí en la casa. Que se supone que todos salieron de viaje. Hey, hey. Hey, mi bebé está allá. Mi bebé está allá adentro. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Vente, mi amor. Vente, bebé. Ya, mi amor. Ya, mi amor. tukver pakhat hi ama chuan arun in hong rengot maya tukver chu en tura akal lai tak chuan note room kong khar pui chu arun in khar tamaya hon tuma an soi chuan alo in kal nge a hong thei mai lova heti lai hian in hnuai chukna hian box pakhat hi ama chuan arun tlarengot maya a farnu ina rong kal chuan chu box chu ron charin a chunga chuan he thil danglam tak mai hi alo omreng chu ni in. ¿Pongo el otro mejor? Sí, es que se huele muy fuerte y aparte está tirando como un líquido un poco raro. Esto se me hace muy raro. Yo no pedí nada. Se me hace muy raro. ¿Estás seguro? Yo no pedí nada. Yo de verdad no pedí nada. Mira. Ve. Ve. Ay, su guácala. Oh. Me huele horrible. Tápalo bien, tápalo bien. ¿Qué es eso? Siguen escuchando demasiadas cosas, ¿verdad? Mira. ¿Qué es eso? Es que todo viene de otro. ¿Qué es esto? O sea, Chu box chunga chuan bur chunga eng thil muni anda hi alo oma chu mai pialama chuan sarim cheto tak mai hi alo om boka rang tak chuan hetiang lampanga mithiam bik te chu beron ngalin anni chuan doi lampang thil witchcraft lampang thil ani thei ti hria in rang taka peibo vat tur chuan an lo rona heng thil thleng zong zong hi atira hotel ranga a om wang kha ani mai theya eng tin tin emo arang lama ma alak vat lo chuan an no te chunga po hian thil thalo taka thleng lawang ti a soi thei mi lawani konik far Alexi nula no pang tak ni in tun hnai deuh khan bekin upato tak mai bula hian in hi alua thar ve a tun hnuwa a hriat le danin he chen mek nei in hi thlan molatana an man thin na hmuna hian an lo sa hi alo nia a hnuai maya po hian lui aluang thin ani ome he chen nei na hian thil danglam tak tak chu aron thleng fo tamaya he in alua lu ma hau hian thil danglam chu atong ngal pang maya he in a en tir po hian kong khar a hon reng lai chu ama chuan ron in kharingot maya he in alua hnu hian tum khat chu ke pen thom hi hre in chu ke pen thom a hrian na lampang chu en fe turina kala
thom omna lampang ava pan chu afa pai infiam na ramsake hi ama chuan alo che a ati che tu om ang hi mu tur om mi lova parda va kewla chuan eng thil ma amu mi lo ma se laitan on chu banga chuan eng thil moni thil danglam tak mai hi ava muwa zan khat po kong khar kik thom ni om tak hi run om le in chu thoma hrian na lampang chu panin he thil hi alo record fu le boka Il faut une putain de manette pour ce truc là. Où la manette? Où la manette, putain? C'est quoi cette blague? On. Ah bah oui, putain, je suis con. electronic toys pakhat hi ama chuan alo nung ringot maya remote manga ti to pan tumla chuan ati top thei der lo tum khat po afapa mu thil lai hian he thil hi arun thleng le boka C'est quoi cette putain de blague? À bientôt pour un nouveau concert. Super. educational toys chu ama chuan arun nung ringot maya chu mayala ni lo afapa bula anda giraffe chu ama chuan arun cheringot mai boka heng thil zong zong hi tu ti chunga ni tang le afapa hian suang tu na thian anei ni theingem le nge annu fa hi tharau sual tak mai hian ti thei tumin alo ti boi char zok niang le Sengwer hian TikTok lama hian TikTok mang tu te dang ang thawin ani tin nun dan chi hrang hrang te chu aron pholang thina tun nai Christmas le kum thar bo rok vel lai khan an home security camera chuan thil dang lam tak mai hi lo la fuin chu thil chu TikTok lama hian aron pho chuaka Christmas tree decoration atana an man no telam pakhat chu ama chuan aron che a in nei tu ten he thilan han mu chu mak chu an ti hle meya he no telem hi ama a che thei ani lova chu thil chu he in nei tu nu hi an ron ti chiang in ama a che thei ani lo dan te chu aron tilanga ama a che thei turin khol thil mechanism anei lo hrim hrim ani he in nei tu te mai ni lovin he video lo en tu te point
mak chu an ti tlang hle ni he no telem hi eng tirun che chunge ni tang le thla lampang thil possession ni thengem nge lar du wanga lem chan ang tak zok niang le Mauricio hian he kan en tur video hi TikTok lama hian arom pho chu ka mi pakhat hian biakin le che vela hian thom dang lam tak me hi hre in chu thila hriat chuan a mobile phone chu phorin a phone camera chuan thil thleng chu alo record ta Aquí le están haciendo la oración. Él pregunta a alguien, ¿es alguien exorcista? Por favor, Diosito. Es justo ahí donde están haciendo eso. Escuchen cómo se queja. No, vete a la verga, no mames. Se está quejando. biakin chung lama chuan ram hoi pai no chuana exorcism chu an lo kalpui me kani mela biakin pon lampang atang chuan rumri ngurri ni om tak rumri rapum tak tak chu hriat tur a oma he pa hian biakin chung lampanga thil thleng chu alak du lo wangin hetiang hian aron soya mi pakhat chu an phur beta ti chuan asir vela chuan tongtrai tu te chuan an lo tongtraya ti chuan asuya hetiang ang thom hi chuan thawa mi hi amana ani po hian heng thom hi abenga chuan rei tak chung chu a hriat ve ngei chu arin omani